Lakum aktor haka film le Messi hakini ki light lik jinlekai haka FIFA World Cup mentasnem arjar arpuhunriu. Haka bakum aktor ula matchwa ya ka jing syasyo syadat ya ka linti jing kun ke jing haka basdang. Henry haka bakut pat ula kerwit kela da ka komba. Kumta dei kene ke jingla jong Messi pan kerwit baj haka last minute ke bala penskun cica ya ki fans kinong Cristiano jong ke Argentina kinong Cristiano jong Messi hakane ke World Cup mentaus nem arajar arpuhunriu. Kumbak laja haka jilekai persyai ke Egypt haka batang hapo ka kat minute ke Argentina ke kerwit kelai ka kombak ke bala penlim kelai ke Egypt dalai la arkor. Ka jingyo ban tep gol penjawab ka Switzerland ru ka dei hadin belastang ke jilekai ka extra time. Bat kum juru hakane ke jilekai haka semifinal. Haka bak England kali ban tep ka gol ke ban ningkong haka menit ke pesan-pesan. Kum tabun ki badu jikermen dak baong ba mentate ke England kelak ban penlim ya ke Argentina. Haka bak Argentina kan sakudno ke lintiaj syaka final World Cup. Henry Pose lingba ka majik pa Messi udon haka last minute. Kum taru kum juk kajah ni kami. Haka ba haka menit pa prapsan day lingba ka assist jong Messi Xiao Enzo Fernandez kepala penyakajno ya kane ka Chico. Bat syaban kudno artar ka kendai po menit haka menit ke ba kendai po plus R. Lingba ka assist jong Messi layo tap gol penjob tau Lautaro Martinez. Kum taru lingo ngan ke England da kane ka majik jong Messi bat haba ke England mentah kala kudno kalinti jingkermen syaka final haka ba mentah ka hapane kun satang bane keni ya ka third place. Kadbak Argentina kruk mentah kala poi syaka final kan se kun Persya ka Spain. Kumta ka jingle jong Messi hakini ki light li ki jingle kai hakane ka World Cup ningkong kala pendik sisa ya ki fans nong Cristiano da ka bala mudur bakar samatno ke jing syarem. Henry Pose ke bak Argentina kale hakini ki jingle kai kala penskun penketik sisa ya ki nong Cristiano jong Messi. Kumta watlak bun gibala keno bak Argentina ka dikata ka tim ke badon jinga dai ka FIFA. Ke badon ru ya ke jing syaling ke jingle kai. Henry nakaling jong Messi ula pen pau da ke boong ai ken kren kad ba ken kren. Henry ke jing tresitom bat ke jing lahi ka de ke tim jongi. Da ka bangi tresitom krem du jing kermen wat haka last minute. Kumta dei kene ke bala penlong ya Messi banlong kumutau aktor hakane ke World Cup. Da ka ba hateng ula match wai ke jing syasyo haka ba kutpat ula kerwit kela da ka kombak ban penlim ya kata ke ba ula mat ya ke jing haka basdang. Kublai sibun.